Gikundi kia nthuki mbithi kuma Meru na rietwa The Meru Youth Council ni bezite na rwaria ruria baugite rugabatethia gutigira kinyabo bate gutigwa ome ya thirikari. Baugite bagaikia rwaria ru mbere ya mbunge ya Meru tariki 25 cia mweri jojo kenda kwarirwa rwa kuruka. Baugite mathina ta wagi bwa ngugi zakathira ni unto ni jethiritwe zakibaretera thina iji amona kinyamo batujange gukurukira kinya kigina kiria bendekithitie kigairwe rwangi rwa nthuki mbithi. Muthuru Muriuki na Chionkuruki. Gikundi kia mbeu mbithi kira Nandi gikomunikania Youth Council baugite Nandi ibaretete rwaria ndene mbunge ya Meru barira gutetheria kunda mawatho njara jagatetheria mbeu mbithi kimandu ja kuandikwa na kinya siasa. Sisi kama vijana tumeona hatusaidiki sana na tuamua katuye na our own solution to the problems we are facing kama vijana wa Meru County. Na of late itwetherete tukiethera cia kuandika sheria yetu kama youths ira iwito Meru Youth Council Bill ira iretete deliverance kio tongeri wa vijana ao Meru na youth empowerment hapa Meru. You remember very well what happened to Gen Zs last year, the same month. We lost our brothers, we lost our sisters. Non tututare mubango ka tutare na gintu kiringi ligari kiringi to structure ekutetera gintu kiubakanu kaya batu to youth ba Merore atobori atongeria betu boto gwateni inzara gintu kira gitikeze kurika kairi bakiwa murato jwao ni gutigira ati kinya bara batina ugendera maturene bakona uge bupu kukurukira mawatho jaja keto mtwejete na sheria ya kuonania uratu kwamba tugitetheragia mu youth kumorare na ari anze na ari mashinani panka baba na aje kwena baingi mono bende tinyi kwithwa beke politics ende no ntubate na structure ya bone ya political ground yao background yao etebui ende sheria yetu twejete nayo ikethwe igitetheragia mo youth wonze na ndiro tugwita youth bonde na aria bare nturene cietu tukibwira bucumiria bututethia rugendo ru twina ru bututethia go support sheria ije nontu sheria ije tigo tutethia batu twe vijana vijana ba Meru County kina research ira tubwithite recently we've come to learn Ministry of Youth Affairs iraya wa milioni 10 of financial year. You can imagine 10 million na sometimes less. A whole ministry, a whole department, in a CEC, in a chief officer, ikiaya wa milioni 10 cia Meru yonthe urayana. It was unfortunate. Iromba leo Nandi nikirotongera ba county assembly ya Meru amana MCA kagite kala baketha baretete rwari ruru babetikirie nonturuke kibaguna na bill eu itorizovete to amedia county assembly Meru tariki 24 mweri wa June 2025. And to our MCAs, batongetu speaker wetu Ayubu Bundi. Ayubu, we know that you are our mentor. No mentete anto bainge mono siaseni. Na ito kurombande bileje ya kwanu umenta batu as a youth. To a youth ba Meru County twinde. Korokia bileje ekoroke so that we can be able to mentor more youths and we'll be happy. And a legacy will be left that parliament yakagita kangana itongetwe ni Ayubu itongeretwe our governor mutumanto ithinkia no yaretere bileje na bile ni utethia antu. Kwa hivyo nitukuromba mheshimiwa governor mutumanto ithinkia twate mbaru na atu twakwata twikire kire nafasi ikeya bwatana na county assembly of Meru ukilukira mbanje ntira bwatwikira twe youth council nima mutuma twakwatia ngui. Kwa hivyo ituburomba na tiyo kinene tuyana bile no twitumiretete mweri yo mbere buthoma budget tariki 30 ituretete bill tariki 24 so ituburomba na inya muno bombe otukurukiria bill wamiolelia bukona ura twandikite na yesa sawa. Muthuri Muriuki Weru Weekend Mutirwa Kangangi.